E whakairi ana te pauārahi o te pautahitanga o te Waipounamu ara a Helen Leahy I ana ki te tari. Kua whitu tau ia I tōna tūranga, hei tāna kia Isabel Prasad, tērā ngā piki me ngā heke I tana noho ki te tūranga o tēnei ratonga whānau ora. He hoki ka mahara mā Helen Leahy, hai aku anei ka wehe atu ia I te pūtahitaka o te Waipounamu. To know that if we believe sincerely that everyone is born of the seeds of greatness, then absolutely our futures are in good hands. Kua whetū tau ia e arahi ana I tēnei rātou ka whānau ora, he nui hoki ka piki I aua tau. Some of my proudest moments have been when I've seen that wānau liberation take place. Ko tā rātou he āwhina I ka whānau rawa kore ki te whai I ka ara o te ora. Kei kā rā kai hauora, mātou raka, whare, mahi anō hoki. The comment that always stays in my mind is a 56-year-old woman who said that for the first time in her life she had experienced joy. That made me very proud. Ara noa atu ka wero I roto I kātou. Ko te tautoko I ka whānau o te Waipounamu, tētahi wero I tēnei wā o te mate uruta. We knew that we had to step up, and so that initial terror transformed into an incredible mobilisation of hearts and minds. Hai tāna anō he nui ka āhuataka hei whakarereke. Ko tā Leahy whakapono me whakanui kā rātou ka whānau ora I te kāwanataka ka tika. There has been an institutional inertia in terms of the state not embracing the opportunity that wānau ora represents. And I think particularly in the family violence area. Ko tōna raki whakamutuka ki te pūtahitaka a te rā wiki, ā ko te nohotahi me te whānau, te aro ka nui. My babies, my partner, my wider wānau have sacrificed so much in order that I can be available to support our wānau right across to Waipounamu. E manako nui ana ia kia hono atu anō ki te kaupapa o whānau ora, hai kātou e tū mai nei. Isabel Prasad, Te Karere.